Pasto calle llaqtayu tanikuchiñankuna ña ayllukunapak makipimi sakirin. Prefectura marca Kamayukumanta $717,436 kushkikunatami churashka. Pasto calle llaqtayu tanikuchi 4.5 kilómetros asfaltado ñan llankaykunapi. Chinasata gachikuna yakularkakuna iskaymanyan aceraskunatapas ruraspami sakinkuna. Kasnashina yanapaykunawanka chusku patsak yalli pasto calle shinallatak tanikuchi ayllukunami beneficiankakuna. Masi Jorge Guamán Coronel mana hawalla rimarispa katinachukan imatapas ruray usanatami rimana kanchik ñukapas pishka watata kakushkani chay watakunapi rimariskakunata paktachispa katikushkani astawan mana wakchichispa katipasunchik mana kushkikunata charispa katikusunllachu nispami rimarka. Shinallatak Mauricio Carrera tukuy tanikuchi ayllukunapak sutipi nirkami kay muskuykunaka chunga pishka watakunata shamushka kashka kunan wata masi Jorge Guamán paktachispa katikpi askata kushikunchik sukti muchurikunatapas charinchik ama kungaspalla makikushpa katipankichik nispami rimarka. Kay llankaykunaka antawakuna sumakta purichun shinallatak ayllu llaqta murukunata hawalla llukchi usachunmi kanka ayllukunapas alli kawsaykunata chari usachun.